I'm quite satisfied with the progress I've seen here in the Mpumalanga side today. Umnyango wezokuthutha ngokubambisana neSANRAL bakhambe bayokuhlola ituthuko endleleni yemlodi R573 babuye bathokozile bathi kuyaya khona. We need to put our differences aside and look at what is in the best interest of an African child. Umholi we-AFF uJulius Malema uthi izinhlangano ezinemgomo nemibono efana neyahlangano yakhe kwaphela angabambisana nazo ngemva kwekhetho. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ngesiNdebele akwande mzomkhulu. Umengameli we-EFF uJulius Malema uthi iPAC ne-ATM zinhlangano ezicabanga njenge-EFF yeke bazimisele ukusebenzisana nayo ngemva kwamakhetho. Umalema uthi sikhathi sokuthi abasopolitiki babekele imfuno zamaSouth Africa phambili. Umalema ungezelele ngokuthi bazokusebenza nenhlangano ezizokuvumelana nemigomo elikhombe ekhamba phambili yehlangano le. Umholi we-EFF uthi bayafuna ukusebenza nenhlangano ezinemgomo efana nehlangano le ukuchugulula umthethosisekelo nokuqinisekisa ukuthi inaga ibuyisele ebantwini abanzima. Well, the PAC is there, and that which we are preaching, the PAC has been preaching this from the time of Subukwe. The ATM preaches the same gospel, and many other formations that are there and are willing to say we need to put our differences aside and look at what is in the best interest of an African child. Ihlangano le ifuna ukuqinisa ihlangothi layo kwaZulu Natal. Phambilini iEFF iveze bona ifuna ukuthola amavoti angaphezulu kwesigidi esifundeni esinephaliswano elikhulu. IKwaZulu Natal sifunda sesibili esinabantu abaningi abazihlolisela ukuvota. Ekhethweni lika 2019 ihlangano le yafumana amaphesenti ayi 9.71 esifundeni. Remember when we disbanded KZN, we sent Buiseni and Mam Renelo Mashavela to go and rebuild the structures, so she's familiar with the territory of a KZN. IEFF ithi khubhulula abazenzele lona liveza ukuthi ihlangano le izokufumana amavoti ayi 30% ekuzokwenza ukuthi ihlangano le idlule iDA kube ngiyo ihlangano ephikisako esemthethweni elizweneli. We stand a good chance of increasing our percentage. They're going to come from KZN, from Gauteng, from Western Cape, the Eastern Cape, Limpopo. Umalima ubuyelele wathi inthembiso zekhetho ze-EFF akusizo nje inthembiso engekhe zafezwa. Uthi ziyezwakala bekude kulula ukufaka imali kizo. Hlangana nazo baluqedwa kokuqindeliswa kwegezi, ukungezelela kabili kwemali esibonelelo sikahulumende, ukuthomela ama-graduates kunye nalabo abaqeda umatric isibonelelo kunye nokuhlana kwengikhampani zombuso ezizokutsheja izindlu nendlela. Umsola wokuthoma ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya akasazokujanyola ligqwetha uSipho Ramusipili. Lokho kuvele nabazothulwa inkulumo-mpikiswano yokuvala ecaleni elingaphakathi kwecala ekhotho ephakemeko yePitori kanti bahlanu abasola abaqalene necala lokubulawa kwakaMeyiwa ngomnyaka ka-2014. Leyariyada godi icala umsola wokuthoma umuzi Sibiya ujamise emsebenzini icwetha lakhe uSipho Ramusipili. I was called by his uncle, who indicated to me that they still require my services. They will rather terminate the services of the Legal Aid Board. With effect from today, there's a private instruction for Mr. Mgomezulu to proceed with accused number 1. However, I'll still be proceeding with accused number 2. Kodwana lokhu akusikho kodwa ikriyadisa icala. I must bring an application to reopen the defense case on his behalf and call the witnesses. Kanti umbuso awukayithabela indlela izinto ezenzeka ngayo. My Lord, we're busy with a trial within a trial. What the contribution of those witnesses will be regarding the admissibility of the statements that are in dispute remains to be seen. Amapholisa amathathu ekulindeleke bona abizwa zokwethula ubufakazi nguColonel Vincent Lishabane, uwarrant officer Meshak Makhubo kunye nesikhulu salokhu yasiphiko labofokisi eGauteng uShadrack Sibiya. Icaleli lizokuragela phambili ngelesithathu.
Sele kuminyaka kulilwa ngendlela eyaziwa ngokuqeda isitshaba iMloto Road kodwa nakubonakala ingasuthi sekuyanga sekupheleni. Namhlanje umnyango wezokuthutha kunye neCentral bakhambe bachinga iMloto ukuyokuhlola ituthuko ngomsebenzi wokukhulisa indlela le. Indlela ye-R573 ihlanganisa imfundo entathu zelizweli ekuyiGauteng, iMpumalanga kunye neLimpopo. Gandhi minyaka indlela le ivela ngobumbi endabeni ngelokuthi ibalwa hlangana nendlela ezinesibalo esiphezulu sengozi kunye nokuqeda isitshaba. Ukutsho ukuthi indlela le nange yaphela ngendlela ekuhlelwe ngayo kuza kuphunguka ingozi kusinde impilo yabantu begodu abatshayeli batshayele ngokukhululeka. Ngemva kwenqonqoyilo zomphakathi nabatshayeli, iCentral yathatha isiqundo sokukhulisa indlela le ngo-2020 kwathi eminyakeni emibili edluleko kwathoma umsebenzi wengidigidi zamaranda lo. iCentral ithi indlela le ncange Limpopo sele pheze iphelile begodu kutshengisa ituthuko enkulu nangehlangothini leMpumalanga. In Limpopo, we are almost complete. In the next couple of months, that entire section will be complete. We are today inspecting progress in Mpumalanga. We are relatively satisfied. I visited this last year when I joined Central. I can see a lot of progress. Lawrence Chauko tshejeze imisebenzi yendlela lencange Limpopo uthi bekube nje sele usebenze imali engange 503 million rands ukwenza umsebenzi lo, kanti uthi kusasalela amahlandla amathathu kukunje kukhethwe usokontrakt ozokuthoma ukusebenza ncange Mabul Hall ngomhayili nakho umsebenzi wakhona okungewe 590 million rands. Uchaweke uthi umsebenzi omunye ngozokuthoma ngontaka nje ncange Mtete. We spent approximately 503 million. We appointed the main contractor in February 2021 and this project was completed in February 2024. Umeyara kaMasipala wethembisile hani uthena kabuzwa ngokuthi yendlela ekhuliswako siyayibona kodwa na uthini ngendaba yeMloto corridor esole yathenjiswa isitshaba wabeka ngalindlela. Uma sikhuluma manje sesicedile ngefeasibility study yeMloto rail. Into eseleko ukuthi iNational Treasury isincedise ngokufaka imali through iDepartment Transport because besesizwene no Minister uDipuo Peters uma sese uMinister ukuthi lelo hlolo fanele liqhubeke and siyathemba ukuthi uMinister okhona ku transport uzoqhubeka ngalo lehlelo ekugcineni abantu bethembisile bakwazi ukuzuza nabo. Umphakathi ubonakala ungasenalo ithemba endabeni yokuqedwa kwendlela le begodu ucabanga ukuthi konke lokhu kwenziwa ngombana kusondele isikhathi samakhetho. Into zakhona zonke ziphumeleli njengoba kumavoti nje khona sibabanako bavumbuluka sazi bane bazifihle kuphi. Siphezulu isibalo sabantu ababhubhele endleleni yeMloto nabalimalele khona. Abanye sele balehle ithemba kanti abanye banethemba lokuthi ukukhuliswa nokuqedwa komsebenzi lo kuzake kuphungule ingozi kusindise nempilo yabantu. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Ababelethi babafundi beTeresa Park High School eTlagwini yePitori bebachakala bafuna impendulo eminyangweni wezefundo ngombana abafundi baya esikolweni ngokudlekana ngonobangela ukuminyana kakhulu kwamaklasi. Isikolo eTeresa Park savezwa njengesikolo esigcwele khulu ngomnyaka opheleleko ngombana sathola imbawo ezinezinkulu zabafundi abafuna ukuzihlolisa kiso eTlagwini yePitori. Kwafakwa amaklasi wesikhatshana esikolweni esingumakhelwana ekwawusisombululo sesikhatshana. Kodwa njenganje sekuyinto yasafuthi njengombana ukwakhiwa kwesikolo esitsha kuhamba buthaka. Department irimande rikatse ya bana ra ba isa ko sekolo sela. Positionary na le batswadi kore rena we are going to take kids there. What we know serisiting gore not everything dilo tse tsohle ha dia lokisiwa for Monday. Abafundi abangaphezulu kwekulungwana namakhulu amabili baku grade 8 na ku grade 9 babelana amaklasi wesikhatshana bakwa grade 9. Amanzi nendlwana mraro omkhulu ngombana insetshenziswa ziyathlayela. Kodwa nanyana njalo umnyango wezifundo uthi isikolo sizobe silungele ukusebenza ngomvulo. Iye khona ukuriyada kube khona abakhako siyazi ukuthi banokusalela ngemva lapho nalapho sikhulumile nabo baqinisekisa ukuthi bazaqeda ifurniture iyathoma ukungena namhlanje esikolweni yokusiqhubeka nawo nakusasa izabe ikhona sithe ngolosihlanu sabe sikhona lapha esikolweni sokuqala ukuthi into zikhamba kuhle na ukuthi ngomvulo abantwana laba abuyako bathome bafundiswe.
kunezwa ngobatsho ukubana imali yokwakha isetshenziswe budlabha kodwa nomnyango wezefundo uthi uyazazi intshijilo indawo leqalene nazo kanti ukulinga ukuqeda umsebenzi usalele emva kunamahlela zokwenziwa kodwa nanyana kunjalo ababelethi bayazazi bona umnyango wezefundo lo uzoziphumelelisa inthembiso zawo iveke zako. Nasibuya entolo. Ngenhlanhla ke sawafaka ama-claims successfully ngabhala incwadi ethi claims to Marabastad ngoba iMarabastad iyona ndawo esalile eloku ikhomba ukuthi le ndawo eyamaNdebele. Eyona ndaba kule emnyanyeni wakwamjekejeke indaba yenarha yamaNdebele kufuze ibuyele kubanikazi bayo. Sisaraga nendaba lapha kanti indaba ezi ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus na ku Facebook. Asirage nazo. Ingonyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili uzwakalise ukuguguneka ngendaba yokuriyada ukubuyiswa kwenarha yesitjhaba samaNdebele. Uthi akuzwisiseki bona kuba yini uhulumende athatha inarha yamaNdebele ngo-1994. Ubekhuluma emnyanyeni wesikhumbuzo sengwenyama uSilamba komjekejeke. Ingwenyama uMakhosoke wesibili uzwakalisa ukuguguneka ngendaba yokuriyada ubuyiselwa kwenarha yesitjhaba samaNdebele. Uthi akuzwisiseki bona kuba yini uhulumende athatha inarha yamaNdebele ngo-1994. Uthi nakungena uhulumende wentando yenengi elizweni ngo-1994 inarha yayikhonjwe njengeyamaNdebele bekufuze iragele phambili nokuba ngaphasi kwesitjhaba samaNdebele. Umhlaba lo uvela ku-national government vele ukuthi uye kwaNdebele. Lo nasekuphela ukubuswa kwaNdebele i-national government ithatha umhlaba loya iyibuyisela kiyo. Sithi thina amaNdebele simadlalifa wezinto ebeziphethwe umbuso kwaNdebele njengoba nemihlobo eminye nayo ibadlalifa bezinto ezaziphethwe umbuso abanayo. Umntwana inkosi uDokotela Zwelakhe Mthethwa ebukhosini bakwadingiswayo KwaZulu-Natal sebenze khulu ngendaba zokubuyiselwa kwenarha. Uthi bunengi ubufakazi obutshengisa bona nendawo ezisePitori namaphethelo ngokomlando zingaphasi kwesitjhaba samaNdebele. Kunomlando othi after a black president the kingdom of the Ndebeles will be restored. Abantu abazi ukuthi after 98 years ngo-2011 a legal case yamaNdebele was successful. Pretoria. The ownership of Pretoria is now a property of the Ndebele people by law, and it is gazetted. Kusho ukuthi amaNdebele asemanahleli umthetho uyabavuma. Fanele upresident akhulume no-Chief Justice kuphuma ifile yeleni claim yamaNdebele banikezwe ngokwezindlu zabo. AmaNdebele atholwa amangisi nama-Afrikaner kwi-Transvaal. Today Transvaal is constituted by 6 provinces. iMarabastad ikhonjwe njengezinye indawo ezimumethe ubufakazi obuningi obutshengisa bona inarha esePitori ngokomlando ingaphasi kwesitjhaba samaNdebele. 94 kwakufanele amakhosi ezobhekana nabelungu abathatha umhlaba emakhosini besho ukuthi ke seniyawubuyisa yini umhlaba ayizange ngixoxeleyo. Ngenhlanhla ke sawafaka ama-claims successfully ngabhala incwadi ethi claims to Marabastad ngoba iMarabastad iyona ndawo esalile eloku ikhomba ukuthi le ndawo eyamaNdebele. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngokuhlanganyela nendaba zamakhosi iCocta naye belapho uthi bazimisela ukusebenzisana namakhosi. Program yethu singu government ye National Rural Youth Service Corps isiqalile coordinator uMamthoko Didiza ne Department of Agriculture. Siyakhuluma ke kakhulu namakhosi sincediswa iNational House. Umnyanya lo bowukhanjelwe nabo sazwaka abavela kude neduze abavumi nabo bebanandisa. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Abantu abasisa imali zabo eposweni bayabhalelwa ukukhupha imali zabo. Amalunga wentokfela nabantu ababeka imali bajama imijeje emide eposweni eLimpopo bafuna imali zabo kodwa bayajikiswa batshelwa bona akunamali. Indaba yeposweni seyiphazamise impilo yabantu abaningi abadala. Ugogo weminyaka ema-64 ubudala
uhlangana nabantu abaningi abangakhona ukuthola imali zabo abazisisako eposweni. Ukuthoma ngo-2018 uRuth Ngwebe wasisa imali engangenkulungwane ezili-14 zamaranda 14,000 eposweni. Ugogo uthi imali le bekayibekele isizukulwana sakhe esinganababelethi bona sokuragela phambili nemfundo zazo. Batsho umnyaka opheleleko wonke ugidle indlela eposweni ayokufuna imali yakhe kodwa watshelwa bona akunamali lapha. Ibikibiya tšhelete ko posong anjwele santse ko e tšea ke ishe bana dikolong. Amile ba bona ba re bona a bana tšhelete. Jwale ka e le ke gale ke ntse ke boya o ka re ke feditse ngwaga mo ka ntse ke re ape ngwana wa fetša jwale tšhelete ba re a tato e tšea mola a fetša sekolo. Ugogo Ngwebe uthi isizukulu sakhe ngeze sakhona ukuragela phambili nemfundo zazo ngonobangela weposo ngombani ibhala nemali yakhe. Jwale ba ngwana a ntse mo hae a sa isekolong dithaka di ya sekolong namile o thoma o be ka mogomong le dina jwale pele wa ka thoma bo bothokoro ka re ke nna mokekolo wa o ke jile tšhelete ka re shimo ngwana o ntse hae mara tšhelete e ka poso ya hana ka tšhelete. Isizukulu sikagogo sinevalo lokuthi amabhudango aso azokuchabalala okusebenza ngeplanka. Nasalo ngothoma asinke asikulu ambile ku kare kauta ku kare ku kuna pe lenga phasa grade 7 ngasi tshikuto gara khono bala ka khono ngwala nasa ka khono draw khono bereka khono dead college amathale ka khono bereka ka matso ambile ku ba ratanya ka sekolo sa matso. Nakusenjalo bakhulumela iposo bathi bazokusebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukwenzela bona ama-customer azokuthola imali zabo. Post Bank is working around the clock to ensure that the affected customers are assisted with their services as a matter of urgency. Nakusenjalo uKarabo Ngwebe uzokusolo agelagela endleleni ngehlizwe ebuhlungu abangani bakhe bona baragela phambili nesikolo. Umndeni wakwaNgwebe ubawa iposo bona ilethi imali abo. Ekhasini lethu le-Facebook sibuzile ukuthi ingabe kuyenzeka ngekheni ukuthi abantu bafake imali zabo eposweni ngehloso yokuyibulunga bathi nabayoyikhupha bayithole ingekho. Nakumbono wakho Mukeli uyalandela. Angeke ubugebengu lobu okuhleliwe ngempela akwazi ukuthi ungafika ubeke imali kuyaba mangabe sowudayidinga lo uyibeke kuyena usethi ayikho. Abantu abakwazi ukulahlela zimali zabo bazifake ngomoya omuhle, so abanikazi bepost they must be accountable. Uhulumende makakhe enza inzame aphucule ezinkonzo zaseposini kuba kaloku ipost indala yiyo ibisoloko inceda abantu kwaye bebithunyelwa imali nabantu baseGoli kodwa ayiregister. Kuyadumaza ukuze ukuthi ke khona nje besabeka imali zabeposini zikade kuhlezi mangeziwela ukuthi umbona ke umbukeli SABC ayizukuthesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ngezemali iranda linzinzile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Njengoba nasesemaphetheleni wendaba zethu asizwe bona emhathweni uSibu uphethe ziphi ukuthoma ngesimbi yesithandathu. Sibu siyakwamkela. Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli okhona usekhaya. Indaba esiziphetheko namhlanje ngilezi ezithi iphephandaba langempela vek liveze ukuthi uSpeaker weParliament uMaunosiviwe Mapisa-Nqakula yathinteka endabeni yokufunjathiswa ngesikhathi yasesengqongqotshe emnyangweni wezokuvikela. Ngale kwalokho izakhamuzi zalapha esifundeni seLimpopo ezathatha imali abo bakhamba boyifaka eposweni zilila ezimathosi. Imali bayifaka eposweni leya ayisaphumi ke njenganje. Ngale kwalokho umasipala walapha eThekwini sifundeni saKwaZulu Natal uthi uzobathathela amagadango abasebenzi bakumasipala lo abangenele umtshakalo. Ngizo-ke indaba esiziphethe khulu namhlanje lapha ethelweni sibuya naphezulu. Siyathokoza Sibu. Mahlangu kubonakala ngasuthi kuthoma amakhaza ngaphandle lapha. Kunjalo ubusika buyangena buyakokoda kodwa nezulu sekuthi kunje likhona kezinye imfunda.
asiyekizwa. Sithokozile ebusuku namhlanje siyabona ukuthi nakhona ngeKapa ngaphala izulu elikhulukhulu kwamambala 80%, kanti ke ezinye indawo khona ngapha kweGqeberha ngapho 80%, nakezinye indawo khona phakathi lapha Bloemfontein ngapho singalindela izulu eliningi khulu kwamambala ngapho. Kanti ke kusasa lisazokurakela phambili nokwathela khulukhulu nakhona ngapha ngeKapa kanti ngeMpumalanga yenaga kuhle khulu kwamambala ngapho sibona kukuhle kwamambala 30%, mathuba amancane khulu kwamambala kanti imjijo leyiduma kumbi khulu kwamambala nawukhona kulezi indawo ezikhona ngapha ngeKapa ngapho imjijo iduma kumbi khulu kwamambala nawuvakatshela lesi sifunda. Kanti ke kusasa nasiqala amazinga okushisa siyabona ukuthi nokho ke kusasa lizokhe lichise lona liyachisa kusasa lizakhamba lwathela ngemva kwamadini eJohannesburg Springs ngapha ngeBrotheni obukhulu kwadubhalahana ngemzini omkhulu nanivakatshela lesi sifunda khona ngapha ngeLimpopo phezulu lapha eMbusina wehle uthi ngaleke liphala le36 phansi kwadlawula le ngapha ngephalabura 40 ngapho ngetsarili zakujama lapha ku37 nawuvakatshela lesi sifunda seliqale khona ngapha ngelahweni Mbicane phezulu kubosipali lapha kuSikuza wehle uTembombela 35 elikhamba lithi parapara ngamafu uliqala khona ngapha ngesekunde eMalahleni ngeMiddelburg ngapho ngakwaNdebele yonke likhona izulu kusasa kufuthumele begodi khamba lithi parapara ngamafu nanivakatshela lesi sifunda nenkwashana kamezi yaphuza umlaza ngameva ngapha ngeMgungundlovu ngapho 37 eThekwini ngapha Richards Bay ngale ngemzimkhulu ngapho likhona izulu kuyachisa nanivakatshela lesi sifunda ngapha ngeMpumalanga Kapa phezulu lapha ngeGarafree North ngapha kuba ngale ngeMalitswayi 24 eWillemore 19 nanivakatshela ngapho ngeMthatha wehle uthi khona ngapha ngeMonti 29 khamba lithi parapara ngamafu uvakatshela lesi sifuna ke Western Cape Airport Fort West wehle uthi ngeGeorge ngapho likhamba liwathela ngapho uliqale ngeKapa ngapho ngeWoolston zakujama ku24 nawuvakatshela lesi sifunda kanti ke siqala khona ngapha ngeNorthern Cape yabona ukuthi lapho kuAppington liyachisa Springbok ngapha ngeCalvina 22 nawuvakatshela lesi sifunda seliqale Free State uyabona ukuthi nokho likhona eBothaville Kroonstad ngeWelcome ngeBloemfontein ngapho ngeFixburg zakujama ku29 nawuvakatshela lesi sifunda seliqale ngapha ngeTlagoni Jingalanga lapha eTosca uthi Mahikeng eFreiburg eOttosdal lijama ku32 nawuvakatshela lesi isifunda umndungwa bungela kokho uthi iye zesiNdebele.